Akenya ne baritite wambipo nyuma ya Rais William Ruto teaniria kanju ya maminista ruare naraba mobonekete wikira Rais boneneni italireu hamana bo pamwe bakwendekethia kunishwa kwa namba ya maminista bakenda kuniria Kenya murio yongarama yotoro sokerie antuba bethi bonde bande tunkatho inyingi sana no ntuba witokeza kwa wingi na kulita sauti yo ka accountant na ka hand sauti ya ntuba bethi kuma historia ya nthiguru ya Kenya sauti ya ntuba bethi kuthikirwo ndene Kenya na ndamu yana baraetekire ana 41 ndamu nwe kulita nguyo na arere thai baba watanite abakenyata na batomboya na bamuina na barirungu na inkwenda kwera mheshimiwa William Ruto no ntuba kundisubu kana kuvunja kabineti yonthe mawaziri bonde bau leze kana ithaubira bitebe bya hotela seke thirikari bonde bonga muntu urari kuo weta muntu soka ringi thirikari ne kenda tumba kwithia twina competent cabinet secretaries baraba kaomba kulitira wananchi ngwe twina mawaziri aketheko waziri wogi mapamweri omwe sibitari omwe ateta kungurunguria urandone Susan Nankumicha waziri wa afya etete kubuta OCS ngwete yeke kuipo iko kwani kware confused elements iya thirikari ne Ruto te andivice nyanje aba moya kuringana na thiguru bura yetete no tu akethira te wananjensi bato tuthira tukinyete kinyato antu bakuru tumenya wero banthiguru ne ireti ne wana barabare kwa thai so inkuwa kinyage tara cabinet yenge na thira ajusi sa ashauri baraba bakumenya ni mbibi nata thirikari batiweta na nata antu babati kwathwa nikenda tutikethire mwananchi wa kawaida taura thirikari yauga iri ono ntu bwa mwananchi wa ura munini ikuo kirari romba retu babainge kwethira kugibwithe kontonto yabo ende oni birankiro mbara isi wetu ni department ira kwetha kusika omba kumanjwa imanjwe siwatane sikaethu nye yilika ethu emwe na ningerenge ontunye tukwario manto yao tuitukumeamero tuhurwa mayo yamwe inkoria president wetu inya CS bobange batukuthurwa bara bonde bakathananwa itebyetu bira turare abyo kuno bya Meru county bisoke Meru CS bara baketa narora nikenda bomba kwitha bakareti interest cietu cia mumero nonto wensangu betu na nya especially batu antu baembe tuga kwitha tutena CS ene uroka omba to wakilisha nara ura nethira kareti interest cietu batu tugetha tu atarene na tugetha tu gukurwo ria mutheko wasiri kendeke nonto na bati kwithira aretene na bati ucoka ande kijana wa bigibigi oni auma umethika lentore ariterwe mburu ntawagiri mno na methika lentore inkomote emnene tu vijana tu nyoga thira bengi bakuo tengo yarta methika nogira se vijana mno. President wetu amefanya vizuri na kitu ya pili kama wote amewavuta wera atafute vijana kwa cabinet yake ntizendi ingie kwa hii wera ketha kwe mawaziri yange tukathurirwa ke yonto county ya Tharaka Nithi kana county ya Meru tuthurirwa waziri nthaka ya batu nthuke mbethe kinya igobwela njensi ekuo oni gankwenda kuwa ni kwega muno warutha akwambire gwiciria na ninkorerwa na 2027 ni turauga agacoka kaire agatoka kaita gwiro warita narua agacoka na kaire na riu ura ndingiromba moni makwa ndingiromba ndaino mbunge ni bunjwe bacoke liko kaire bonde kutungi ndingiga bakenwa nine munene wetu buoromde lakini bado taetwake na buru tutere githine kana ke ubano tuthigarithie no nturigari ya Kenya ni baina urutho gitego kia prime minister bagirio fixi kialema no na prime minister agirithio Muravati tukariwe kia agirithio na ende ya urutho munene wetu no apingithe githigero kio ni utakari twenda na kia erio minister baba ni muno baingi muno bere 15 yogu maximum ya 15 ondo tukadiwe sigena aria ni ndine na kino area minister bao baigwaniria Kenya bagwaniria ba Kenya lakini Kenya ndikadika nini banyanyi batuke ta 15 benyola na nkolo ministry
we minister ne ko faite kula ni ministry yaku ukera president kurithio na unau kogu president ni abati kula itheria balia batiombete wira na balia baombete wira abacokie wira. Ruto atiko atiotia Kenya the prime cabinet secretary because hiyo tinya kiti constitution kabisa kiko kwa wati kwa mbere yake kiki mbere then yake bobange na bonze ababuta kankuga president na uthire wega muno kulingana na boria agency kwenda nonto na thirikari ya ma cabinet mathongire namo matire kugitabira kurega guturutira ngugi mabanga kuyaga mbesa na kurutha mantu irigo. Riu ni menda kwira president wa Republic of Kenya ta William Ruto na thure ma cabinet matekobetoka cabinet 15 itasaidia nini kweli kulingana na vile Wakenya wanalia, ama sisi kama Gen Z itatusaidia vipi kusack the CSs ama the secretaries? The first thing hata ninaona kwanza hao CS kwanza wanafaa kurudi kazi yao kama kawaida as normal, like my man Kindiki Kindiki hafai kutoka hapo, hata si eti Kindiki peke yake, wote hakuna mmoja anafaa kutoka. Warudi kazi na Ruto asikize kilio chetu chenye tunalia. Ruto akaruta wira mwega muno kubuta ma CS ende ta ukira Murkomen mbia iwe kamata ne mbia nyingi muno no jiandike alimu banje ESS no jiandike ona mandaktari ba interns baba tiba poste au ningwira Ruto kudos lakini usokie kende kiotije ninge nawe alumana mbwana une rutawela na tekorapti ale ne matutigere kende kiataka twike no oragithiria ntu ibindakeria lakini maumangi gute muntu kwa nagijiria bwetu ni nkwana no kuraitha ikwaza utuka gute muntu augire ne oragwe ya maandamano ndikuona na mabitia lakini maumangi utwe nkwana na shughuli na moraia ni turacokia ngatho kwi mutongoria wa bururi ma President William Ruto ni undu wa codes of cabinet. Nitwese kuma mwaka wa 2022 riria formire that cabinet I captive wa politicians na ndaina free hand ya gusagura technocrats andu aria mangirutira andu wega professionally no nginyangia rewarded political supporters, and therefore riu aravutire cabinet secretaries aina a new opportunity, a free opportunity gusagura technocrats kugo turenda kumu encourage this time round asagure technocrats andu aria mai professional andu aria makurutira andu wega wira guthaina political interference. Kenya riu ina uhuru mpya nundu wa ciana iria ireturudia ndakame ikienda kwereithia president na cabinet yake ni maratutongoria nae agwa kuda too late itukumunga mukono gwarotha kwa gwene na nafasi embega muno ya kuda cabinet yake ka kuda nyombe yake kaingo mengereti geretha tu ambo tumikira aransi ba Kenya ontibo inyeire muno biashara cia thirire gutiendo antu bakureiba ukwa maisha maumire kwa gwene na second chance ya kutengeneza thirikari yake kaingo kabwe.